Zbog toga mislim da je ponuda za sve ove smjerove, naša ponuda veoma atraktivna. Nakon prvog tromjesečja školske 2023-2024. godine, direktor Srednje stručne škole Spasoje Raspopović Vesko Mihajlović kaže da je ovogodišnje interesovanje učenika za stručno usmjerenje različito u odnosu na dostupne smjerove. Podsjeća da je u ovoj obrazovnoj ustanovi moguće steći znanja i vještine iz oblasti izrade nakita i suvenira, zatim frizerskog zanata, modnog dizajna koji uključuje i zanimanje krojača. U domenu prehrane školuju se pekari i proizvođači prehrambenih proizvoda. Također trećestepeni su i smjerovi za operatera štampe, grafičke dorade, kao i operatera hemijskih procesa i ispitivanja. Rekao bih da je malo u pitanju i svijest ili roditelja i učenika, odnosno, da tako kažem, u današnjem vremenu informacija, možda su pojedini programi, kao recimo frizer, sami poslodavci uspjeli da taj program predstave kao atraktivan, privlačan, isplativ, tako da kažem, a za ove druge smjerove to nije slučaj. Nije slučaj samo u predstavljanju njihovom, ali zapravo su i oni veoma atraktivni, veoma imamo učenici koji završe taj program, imaju mogućnost odmah da se zaposle i da imaju nakon nekoliko godina iskustva veoma dobru platu. Svi pomenuti programi su deficitarni na tržištu rada, a jedan od njih iz oblasti hortikulture, dosadašnji rasadničar cvijećar, od ove godine će biti modularizovan, odnosno prilagođen stvarnim potrebama poslodavaca. Poslodavci nam stalno iskazuju interesovanje i za učešće u dualni sistem obrazovanja i za druge vidove saradnje i prosto žao mi je što i za ovih nekoliko smjerova gdje ima prostora za većim upisom, zašto nije to veće interesovanje. Ima pomaka i ove godine je već, da kažem, bilo i više interesovanja. U 1/3 učenika smo, da kažem, uključili i taj dualni sistem obrazovanja. Osim dualnog, mi i na druge načine sarađujemo sa poslodavcima kroz stručne posjete, kroz organizovanje raznih zajedničkih radionica i tako dalje. Dakle, ostvarujemo onu ulogu stručne škole, a to je saradnja i veza, povezivanje učenika i poslodavaca, dakle, da se upravo što kvalitetnije obuče za ono zašto su i upisali. Srednja stručna škola Spasoje Raspopović za mnoge od ovih programa jedina u Crnoj Gori obučava učenike. Upravo zbog toga, prilikom formiranja odjeljenja, prepoznaje se interesovanje i stanovnika drugih gradova, osim glavnog. Za razvoj dobre stručne osnove neophodni su uslovi koji su, prema riječima direktora Mihajlovića, godinama unazad unaprijeđivani. Možemo da kažemo da imamo izvanredne uslove za ovo što sam rekao, za obavljanje praktične nastave u školi. To su savremene radionice, savremene laboratorije. Istakao bih i da nastavnici koji predaju taj oblik nastave i uopšte stručno-teorijske predmete imaju uglavnom iskustva u privredi. Mnogi od njih su eminentni stručnjaci u tim svojim oblastima. Vodeći poslodavac frizerskog zanata je kuća mode i ljepote Zoran, gdje svoje vještine aktivno unaprijeđuje učenica drugog razreda škole Spasoje Raspopović Marija Đurović. Ja sam upisala frizerski smjer jer mislim da kroz obrazovanje u mojoj školi mogu maksimalno da pokažem svoju kreativnost i da dam maštine volji, jer stvarno ja dok pravim frizure i dok feniram ili tako nešto, stvarno osjećam se kao da slikam nešto ili kao da pravim neku umjetnost i stvarno uživam u tome i volim i zbog toga sam i htjela to da upišem. Ja idem svakog dana na praksu, ali i uz to idem i u školski salon, zato što mislim da i u školskom salonu nastavnici Rajko, Jelena i Danka nam baš pomažu i daju nam sve što nam je nejasno, oni nam pokažu i daju nam razne trikove i savjete za ovaj posao. Ima raznih događaja na koje idemo, kao što su revije. Baš smo skoro bili u Dom starih gdje smo posjetili stare osobe koje su bile jako sretne kad smo im pravili frizure i baš smo se lijepo proveli sa njima.
Kroz dosadašnje analiziranje interesovanja učenika za stručno srednjoškolsko obrazovanje, ispostavilo se da na izbor utiče i primamljivost naziva smjera, što obrazovni sistem i njegove djelatnike podstiče na unapređenje i kontinuirano usavršavanje u skladu sa potrebama tržišta.